Ka Sorkar jalaling ba menteri badai kemi ekatanat social welfare uba polling do shen kan sa thung no an riengot ki child development protection officer bat kumjuru kan pyllait no tulop ki nongtrei Anganwadi kablasa akut mentala kattu kan ni benai habai kren chikilat pathai khubor ha kano aphai singi arpu pratrek unai tung araja arpulai uba pol loong ba ha po artio ki CDPO kin trei kam no bar ka bayadai bagi tulop ki nongtrei Anganwadi un pyllait no akabukut uni benai te kajigidei bak social welfare mi aro si kata kadon ki deficiency ke jingduna kajigidei bat kini ki CDPO andrei kaba kubur ke paskunat kalomba mentang la ban clear ya ka appointment jom drungot ki babun kini ki areas ki ba ki CDPO ki bat dual charge kemudian arteli ki block di dari mentangi layo ban fill up ya drungut ki nak ki babun ki centers ki ba ya ki ba trekam klem ki CDPO de ka ba pendeko ekajing trekam juga department lala ban clear ya kini bat apa ka RTOA kini kita lapan lagi menjoin segi various centers baru kata kadon ke jing sakut jong ki salary jong ki Anganwadi workers dan lagi ki klaim yok tulop la rubenai dan lagi ki ba la tami kataru di depan review ya kani ke kam menit kajing don lengkat commissioner and secretary but director social welfare di ki salary jong barok ki Anganwadi workers ngin clear apa bekut jom mentau benai kebomot barok ki pending areas kila kini ono